mu busore bwanje nakoze byinshi cyane narasinze cyane ibintu byose uyu muntu amaze gusinda kuri byaha byose narasinze nakoze ubuhehesi bwinshi kandi ndumuturika uri umukirisitu nitwa ngo ndumukirisitu ariko nyuma nza gukizwa umunsi nakijwe ndawuzi amahoro aho muherereye hose abari nijoro abari kumanywa aho muherereye tubifurije amahoro y'Imana kuri mikoro muri kumwe na Mwungura Gabi Emmanuel koze cyane inshuti zacu abakomeje kudukurikira kuri AFRIMEDIALIVE musanzwe mutumenyereye mu bikorwa bindi bitandukanye services zindi zitandukanye tubagezaho kandi mukunda ariko uyu munsi turi mu kiganiro hano twatangiye kubazanira abatumirwa nk'uko mwagiye mubidusaba muri benshi kugira ngo tuse tubabera amaguru tubagerera aho mutagera tubabe n'ijwi ribabariza kuko abantu bose ari igihe tutabasha kugera kubo twifuza kugeraho rero uyu munsi twabazaniye umutumirwa mukunda muri benshi kandi umaze igihe mwifuza ko tubikora muri bamwe batangije mission Umurenge agenda aja mu bihugu za kure kugeza aho turi bunyine mu gihugu ca Kenya rero reka dutangire tumubaza kugira ngo atwibwire atubwire byinshi ni bishop no missionnaire ukomeye mu bwoko bwacu bw'Abanyamulenge yatangiye kera ari muri bamwe batangije mbere rero ntabwo muvugaho byinshi turi kumwe nawe hano araza kutubwira byinshi birambuye karibu watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo bashire inyota Okay murakoze cyane nkuko bivuze nitwa Simon Kundabantu Gahungu navukiye muri Kongo ni iwacu mu Minembwe ahantu hitwa mu Marango aho niho navukiye ikera cyane mbo usibye ko igihe cyacu byari bigoye kumenya iminsi n'imyaka ariko nkuko bavuga ibihe ni 51 gutyo nyine ni nkaho ngaho ni nkako ubwo mbese muri 51 muri kumwe magana 951 ubu ntuye hano Nairobi ndi umuyobozi w'itorero ryitwa Release International Mission ni itorero twatangije hano tuvuye kure rirakorera dufite intego yo kuvuga ubutumwa aho butaragera twatangiriye hano muri Nairobi mu Bayisilamu b'Abasomali Abasomali benshi bakijijwe twabatije Abasomali barenga 100 n'ubu ngubu dufite famille z'Abasomali turi kumwe hari n'abaririmbye mu rusengero rwacu b'Abasomali ubu ngubu turakorana n'abatubitwa baturukana mu karere ka Turkana Kenya iri muri Kenya mpaka wa Sudan aho niho dukorera ubunyine dufite amatorero hano muri Nairobi amatorero 4 no mu ntara twafite amatorero 6 ndetse tugeze no mu bihugu byo hanze dufite amatorero 2 muri Canada dufite irindi muri Amerika n'ayandi 2 muri Australia ariko cyane cyane intego yacu no kuja muri biriya bihugu bya Horn of Africa Africa ihembe rya Africa n'icyo dushaka kujamo muri za Somalia mbese muri biriya bihugu by'Abayisilamu bitaragira ngo ubutumwa ico niyo vision yacu ko turashakisha aba missionnaire kugira ngo tuzabatuye muri biriya bihugu niyo ntego ya Release cyane mbese mu magambo magufi Release ni kanisa rifite
vision yerekeye muri mission kugenda ryigisha. Iyo niyo vision yari rize nukubwiriza abantu bataramenya Yesu, kubabwiriza ubutumwa kugira ngo bamenye Yesu. Tubigisha agakiza, tubigisha n'uburyo bwo kwibeshaho mu buryo bw'imibereho ya development. Ntabwo ari agakiza gusa, kwibeshaho bonyine kuko umubiri nawo ukeneye gufashwa. Iyo umuntu akijijwe kiroho ni ngombwa ngo n'umubiri nawo umere neza. Ibyo nibyo niyo ntego yari rize, niko twigisha abantu. Ya murakoze cyane Bishop, mwabyumvishe rero, ariko ntabwo dutinda cyane kuri iki gice cya release hano, ariko reka tumuhere inyuma kuko afite ubuhamya burebure kandi bunini bwa mission igihe yatangiye, kugira ngo tuzoze gusoza byibuze tugaruka muri release n'igihe yaziye muri Kenya, kuko naho hamaze imyaka itari mikeya. Ariko reka duhere mbere yaho igihe yatangiye mission avuye ku ivuko mu Minembwe. Mu Kinyamulenge hari ukuntu tugiye dufite imirara, kandi iyo twivuga kenshi abantu bakunda kumenya ngo ese ni mwene nde, ni umuki, avuka mu muhe murara, bagahera aho ngaho kugira ngo bamenye umuntu. Rero ushobora kubwira abantu abadukurikiye. Data yarashaje ke muri 1995 nibwo yashaje, yitwaga Ndatengo wa Busihe wa Sebatwa wa Abarundi babongera. Abarundi babongera. Murakoze cyane. Murazumvishe rero arangije kutwibwira imyirondoro yiwe mu buryo bw'umubiri busanzwe bwa famiye. Rero Bishop, ushobora kutubwira ese Bishop ni muntu ki, kugira ngo wenda mu buryo busanzwe aho mumaze kutubwira mu buryo bwa famiye, ariko cyane cyane tugiye kuganira mu buryo bwa gikristo kugira ngo tumenye Bishop ni muntu ki, yakijijwe ryari, yafashwe gute. Tugufiteho amakuru menshi n'abantu bagukurikiye badusabye kenshi ko twafata amateka yawe ukiriho utaradusiga, kandi ndatekereza neza ko ndashidikanya ko benshi babikurikiye kandi biza kubashimisha. Ese wakijijwe gute, wafashwe gute, wakirijwe he, kugira ngo abadukurikiye bashe kumenya amakuru yawe? Nakijijwe kera, nari umupagani cyane. Navutse mu muryango w'abapagani. Nasanze data ari umupagani. Icyo bita umupagani nyine bakoraga ibintu byo bita guterekera, ni nko gusenga ibigirwamana. Ko guterekera baganiraga n'abantu bakera bapfuye, ababyeyi babo bapfuye, bakajana inka bakayishyira ahantu n'inkongoro y'amata, agatangira kuvuga, avuga basogokuruza, uyu muryango n'uwawe, uwuragire, turawukuragije, uwurinde, kuko hari abanzi benshi. Icyo gihe nanje ngafasha data kwagaza ikimasa, nimba ari ikimasa cyangwa se nimba ari inka, kugira ngo ihagarare, aguma avuge, aguma aganire nabo basogokuruza, nkabikora, tukabikorana. Ariko nyuma yaho tuza gukizwa. Ariko nabyo si ugukizwa komutere, tuba abanyedini, tuja mu idini rya Katolike. Nakuze ndi umukatolike, twaretse ibyo ngibyo by'ubupagani, ariko nabyo nta gitendo na kimwe cyagaragazaga ko tukijijwe, usibye kuja mu ikanisa gusa, usenga, tugakurikira padiri ibyo akora, ariko ibindi bisanzwe byose bya kamere. Mu busore bwanje nakoze byinshi cyane, narasinze cyane, ibintu byose. Uyu muntu amaze gusinda kuri ibyaha byose, narasinze, nakoze ubuhehesi bwinshi, kandi ndi umuturika. Uri umukirisitu? Nitwa ngo ndi umukirisitu. Ariko nyuma nza gukizwa. Umunsi nakijwe ndawuzi, niho namenye kuko hari itandukaniro y'umukirisitu n'umunyedini. N'umunyedini. Uwo munsi nakijwe, nahise
numva ijwi menya ko iryo ari ijwi ritari ryanje ari ijwi rivuye ahandi ritari ry'umuntu donc ibyo nakoraga byose ubu sinzi nagiraga uwo munsi n'umunsi bwashize nagumye kuba muri iryo dini nyine ariko nkishishwa wenda reka dusubire inyuma gato banze ngusubize inyuma utaragera kugukizwa uburyo wafashwe uwo munsi subira inyuma nkariya guterekera ko hari abantu benshi batazi guterekera ico arico k'abana bato bagiye bavuka nyuma batumvisha ico kintu ese iyo nka yabagiri gukora iki imaze iki ese yaramaraga ikabagwa byagendaga gute uwo muhango wagendaga gute uwo muhango kugira ngo umuntu aze kumva uwo muhango w'abapagani awutandukanye n'igikristo neza uwo muhango wari w'abasogokuru ibyo yavugaga ko kuhaganira n'abasogokuruza kuko ngo nibo bafite imbaraga zo kurinda zo kuturinda twebwe nka famiye hari n'igihe yazanaga n'abantu b'abapfumu bakaturasaga imiti ngira inkovu hano mu gahanga z'imiti baturasagaga bakadushiraho ngo ko baraturinda abarozi batazoturoga yindi tukanywa nawe ubwiwe bakarasaga inkoko bagashira amaraso y'inkoko mu maso yiwe ngo ko baramurinda abarozi batazomuroga none iyo nka ngo yayihezaga yayerekaga abakurambere ababwira kuko ururugo ari urwabo n'amatungo yose ari ayabo babirinde ayo mata nayo nayiwe yo kunywa ariko umupfu se yonywa gute nawe nyine kumwereka kuko bamuzaniye inka bamuzaniye n'amata akayatereka aho ngaho akavuga amajambo menshi nyuma gasa akabisubizayo inka ikagenda n'amata akayasubizayo bakaja kuyama iyo nka sikongera igakamwa igakamwa nyine igakamwa nyine murakoze cyane ubwo murabyumvishe abatari bazi guterekera ico arico tubashije kubimenya byibuzeho bikeya hanyuma se dukomereza aho ngaho buryo wumvishe iryo jwi waryumvishe gute umaze kuryumva bigenda gute nagize inshuti nziza twajanaga tuge hari muri 72 ari umunyeshuri muri 4e secondaire ariko nkagira inshuti nziza cyane ubwo ni mu mwaka w'igihumbi 1972 nari Buvira ariko ndi umuturika ariko nkagira inshuti twiganaga tukajya gusengana nabo mu kanisa ryabo bagiraga n'ibitaramo nkaja muri bitaramo byabo banigisha gusenga umugabo witwa Sebigega w'abatwari none ngo Nizikiyeri w'abasegege we ni mbyara wanje bari inshuti zanje cyane noneho tukaja gusenga hamwe ariko ndi umuturika ariko nyine ndi umunyedini ariko umunsi umwe ndi mu cumba canje njenyine nijoro ukwezi kwa 10 ku minsi 28 umwaka w'igihumbi 1972 yego hari mu rukerera saa 9 z'urukerera nari mu cumba mpaye senga nuzura imbaraga nyinshi cyane imbaraga ziraza nyinshi ngira ibyishimo byinshi ururimi rurahinduka tangira kuvuga urundi rurimi ntumva hamwe n'ibyo kumva ijwi rivuga ikavugira nk'inyuma nayo negamiye inzu kandi numva ko riravugira nko mu buhome bw'inzu rikambwira ngo wowe naragutoranije kuzombera umukozi wohera none waye umukozi wanje numva imbaraga nyinshi zirururutse ngira ibyishimo byinshi ndarira cyane ntangira kuvuga ku ndimi ntazi nagira ngo ndasenga nyine mu buryo nshaka bikanga nkavuga izindi ndimi ndumva naragutoranije uzoba umukozi wanje uzoza kuvuga ubutumwa mu mahanga kandi kure n'iwanyu uzogendera mu ndege mfata ikaramu ngandika narangiza cyajwe gasari gatangira kandi uwo munsi ndandika namye nandika ikaratasi page 2 ndabika nimbwira ibintu byinshi cyane ukuntu nzova iwacu
ukuntu uzogenda kuvuga ubutumwa mu mahanga akagendera mu ndege icyo nico no gutoranirijeho namangira umunezero ndasenga buraca mu gitondo nje gusenga mu kanisa Gatolika ibuvira kuri katedrale nazo ngene mpaye mvuga kuri ruga mu ibarabara no mu kanisa ubu twari twicaranye nkaguma kuvuga kuri ruga gusa nege ndasenga nkaza mvuga kuri ruga gusa bakaza bandeba bakigira none narwaye wasase ati umuntu yabaye gute ibyo byishimo nabigiranye iminsi myinshi cyane kugeza mbuye nabacu twaraga dusengana bumva ko nakijijwe uwo munsi niwo munsi naratse inzoga ibyo nakoraga byose numva ko ntazongera gusubira kubikora ni n'uwo munsi nta wundi munsi nigeze kunywa inzoga kandi sinigeze kuvuga ngo ndatekereza habe no gusambana kuva uwo munsi kugeza nshatse uwo munsi niwo munsi zanumva nakijijwe iyo bagira iyo bahaye bavuga ngo babyita birthday iyo wa celebrating birthday uwo munsi niwo nzamvuga ngo niwo munsi ngwiye gusebretinga kuko niwo munsi navutseho uwo navutseho singuzi mu byukuri ariko uwo munsi niwo nzanwa navutseho kugeza n'uno munsi sinzowibagirwa uko niko nakijijwe murabyumvishe rero ko afite ubuhamya burebure bw'uko Imana yamutoranyije imukura mu bubata iramutuma none dusubiye nk'inyuma gato waruvuze ico gihe wavutse mbese uvuka mu buryo bw'umwuka niho nshatse kuvuga ese ubwo ico gihe wari ukiri umukatolike utaramenya protesta ico gihe nari umukatolike kabisa nagendera gusenga mu katolike naranakomeje n'igihe kirekire mbese wari utarahinduka nari ntarahinduka ngo mu muporo nagumye kuba umukatolike narabatijwe n'umwuka yego nkaje gusenga mu katolike ariko ngasenga no mu baporo tuguma gusengana nabo basore inshuti zanje kugeza mu 1974 niho nabatijwe mu masi mu baporo hari umugabo w'umupasiteri wari inshuti yanje cyane niwe wandeze mu buryo bw'ubukristo nari nacumbise mu wiwe n'umuro bayitwa Unigasongo ico gihe nari ngeze Kalemi anjana muri Tanganyika kubatiza ngo nshikarambatisa mu masi kuko mu baturika kubatizwa kabiri byari bigoye iyo myaka 2 nayigize ndi mu ntambara naranze kubatizwa abacu bakambwira bati no gugu wakijijwe emero batizwe mu mazi menshi kabwa no narabatijwe nta kindi gisigaye batoya ugomba kubatizwa ariko nyine ngumye gusoma Bibiliya sobanukirwa n'amana y'ububatizo nuko baguma kumbwira numva nta mpamvu ndemera banjana muri Tanganyika mu gitondo hari mu gitondo ciyinga muri 74 sinibuka iminsi ariko uwo mwaka nonibuka ico gihe se wari ugiye Kalemi mu buryo bw'ivuga butumwa cyangwe bwari mu buryo bw'amasomo cyangwa izindi gahunda nari nkiri umunyeshuri ari umunyeshuri nari umunyeshuri hanyuma hari ahantu nsubira gato wavuze ico gihe muri iryo yerekwa wagize ese wari uzi indege ico gihe wari uzi indege bakubwira ngo uzogenda mu ndege iryo jwi rikubwira ko uzogenda mu ndege uje mu mahanga kuvuga ubutumwa wari usanzwe yizi cyangwe bakubwiraga ikintu nawe utaramenya urazumva nawe ndege iri iwacu twayumvaga gusa ica mu kirere kwanza ndaza nacaga ninshi cyane ariko nyine nkari ibuvira hari hegereye Bujumbura twarayuzumvaga zitambuka hejuru ariko nari ntayibona ukiya n'amato cyangwa se ngo nigereho numva gusaka ngo uzogendera mu ndege ninki gitangaza ntabwo niko nabyumvaga umaze gukizwa ico gihe umaze kubatizwa ikalemi ni Kalemi uvuze wabatirijwe nyuma yabwo byagenze gute nibwo wahinduye idini uja mu baporo cyangwa usubiye mu baturika tena nyuma yabwo maze kubatizwa byari ababyeyi banje bari bagowe no kumva ko nabaye umuporo nagerageje kuguma kubihisha ariko ngeze aho ngaho ndabigaragaza kuko nari maze kuba umugabo nari maze gushaka nyine ndavuga nti
sinzoguma ubwo washatse ryari nashatse mu 1973 niwo mwaka nashatse noneho ico gihe ngeze Karemiga 74 ndabatizwa mu mazi menshi ngo nsubire imuhira noneho namashika ndanamuza nja gusengera mu baporo data nyina arababara cyane biramubabaza rwose ico gihe we yari yarakijijwe nawe yarabaye umuturika cyangwa yarakire muri zabigirwa amana oya yiwe yari yarabivuyemo nawe yari yaremeye guterekera nawe byari byararangiye kabisa yari umukristo umuturika yari umukristo umuturika ya nyuma yo kwanamuza ico gihe se wanamujuri hehe mwari mukiri harya mwari mutuye cyangwa twari dutuye Rundu ico gihe nari ndangije kwiga secondaire nafashe diplome ya secondaire ziza bitaga ngo za CSP zicarimu ndataha ngushike mbu mwarimu nigishije imyaka 3 muri primaire Gakenke ico gihe nico gihe nyine nanamuje nonoga ntangiye kuja mu kanisa ry'abaporo ndetse nari umukuru w'abaririmbyi bitorero rya Serepa Irundu yari kirisereza ninje wari uhagarariye abaririmbyi b'amatorero yose y'Irundu mbese wari umuririmbyi nari umuririmbyi nonoga ngora nk'umuririmbyi n'umushemasi mu kanisa ico gihe nico gihe numvishije undi muhamagaro ukuja ku ishuri rya Bibiliya muri 1999 nibwo naseze y'ubwarimu nja ku ishuri rya Bibiliya nabyo ntibyari byoroshye kandi ico gihe kubera abavyeyi nyine ico gihe yabonaga ko nsa n'uwasazi ubaye kirara kuvuga ngo ndetse ubwarimu ngo ngiye ku ishuri rya Bibiliya byari bitangaje cyane ariko nyine kuko numvaga nyine binyoteye cyane ndagenda nje ahantu hitwa Kwende none ngiye ku ishuri rya Bibiliya Kwende ni hagana he kubatazi muri Kongo neza ni muri Kongo ni mu zone y'Ingweshi ni Bushiriya za Kaziba ya za Kaziba unyuze Kaziba ukaja handi ugatambukana ni Ruhija aho ngaho ni Butinyi ni mu zone y'Imwenga mu zone y'Imwenga aho niho habaga ishuri ry'abamissioneri b'Abanoruveje no twagiye kwiga ndahiga imyaka 3 ngo ndangize nico gihe nagiye mu ivuga butumwa kuko twagezeyo bakomeza kutubwira hejuru ya mission abo Norvege batwigishaga bagomba kuvuga hejuru ya mission noneho nibuka nico gihe nibuse yajwi kandi ryakubwiye yambwiraga ngo nzoja gukorera Imana kandi nzogenda kure y'Iwacu ico gihe bakaba bafite ahantu bahaye bashaka kuvuga ubutumwa mu rejo ya Manyema yarimo abayisilamu gusa none uwo muzungu duhaye turangiza akadukoresha ibibazo interview akatubaza ngo ese ko murangije muzoja he ya mbese mu babyumva ubwo dutangiye urugendo rwo kuja muri Manyema ni kwigitekerezo caje uko catangiye kuja muri mission yego ya tubabwira ko ufite muhamagaro wo kuja aho ubutumwa butaragira arishima cyane umuzungu yumvishe ko ngiye kuvuga ubutumwa hari undi mwene wabo nyine wari Manyema deja yamamuhamagara aramubwira ngo nakuboneye umunjiriste kuva ku ikanisa ry'Irundu ati nonega uzandikira ikanisa ry'Irundu baza koherereza uwo munjiriste twarangije hari mu kwezi kwa gatandatu dufunza amasomo ngonje gushikira Irundu sanga hariho urwandiko rwo kuza ibaruwa yaragutanze yarantanze yo kunaka nabo nyine byabanje ngo kubakomerera kugira ngo bandekure Revera Murondanye ariko babinyuza muri barazira bugase none se umuntu wagize muhamagaro hano tuzoshaka abandi nubwo twari twamutumye ku ishuri tumukeneye ariko hano tuzoshaka abandi reka genda je kuvuga ubutumwa barampangura ndagenda nje kuvuga ubutumwa i Manyema
ico gihe se wagiye ujanye n'urugo cyangwa wararusize kuko wamaze kutubwira ko wari waramaze kubaka urugo? Nari maze gushaka n'ubu gakwende twari kumwe na madamu wanjye. Nico gihe wagiye kushuri mwari kumwe n'umugore? Twari kumwe kuko bazaga bakenera ko tujana n'abagore kugira ngo nabo nyine bige bumve ko ibyo turimo nabo bafatanye umuhamagaro. Twari turi kumwe, ni naho twabyariye umwana wacu wa kabiri kuko wa mbere yavutse muri 1979 nibwo yavutse arapfa. Twaratinze kubyara cyane, nyuma y'imyaka 7 nico gihe twamubonye wamara arapfa. Nuko tugeze aho ngaho ku ishuri nico gihe twabyaye wundi wa kabiri ariwo twita imfura yacu, yitwa Faraja. Niyo havu iryo zina rya Faraja. Abo ba missionnaires twabanaga nibo bamwise iryo zina kuko bari kuduha Paul. Bari bazi ko twabuze abana nyine ngo bavuke bamwita Faraja. Nonoga ico gihe tumaze kuvuga ko tuzoja mu ivuga butumwa, tugeze irundu baratwemerera. Bamaze kutwemerera hari muri 1981 ya nibwo twagiye tuva imuhira. Kandi byari bigoye, ntabwo byari byoroshe. Kandi ico gihe ivuga butumwa famille yabyakiriye gute bumvishe kugiye kuja noneho mu gihugu abandi banyamurenge batarageramwo aho hantu, kandi atari ukwiga kujanye kubw'inyungu za famille? Abavyeyi bo nyine bumvaga ko twataye ubwenge. Si n'abavyeyi bonyine n'abandi na bene wacu bose, kuko ico gihe ivuga butumwa ryari risuzuguritse cyane. Ikintu cyari gifite ico gihe n'ubwarimu bw'amashuri, kandi wewe wabusize. Kuvuga ngo ntaye ubwarimu ngo ngiye mu ivuga butumwa byari biteye isoni. Nageze Bukavu hariho bene wacu bari bahatuye badugu, mu byukuri nkaza mbihisha tanga ko bambona, ngatinya ko bambona ndababwira ngo ngiye mwivuga butumwa. Byari biteye isoni ico gihe. Ariko ibahatimbi uwo mwana wacu ararwara, turahatinda. None tumaze kubatinda bamenye ko umwana yarwaye cyane, karibu gupfa. Bazaga kudusura umwana yarwaye, bamuga kumbaza iyo duhaye tujaga. Sinari nkibahishe ndababwira ko tugiye mwivuga butumwa. Nuko akize hari ku minsi 15, nabyo sinza mzibagirwa. Hari ku minsi 15 y'ukwezi kwa11 1981 mu 1981 nibwo wagiye. Niwo munsi twuri indege wa mbere, niho bwa buhanuzi bwasohoreye bwo kuzurira indege ugiye kuvuga ubutumwa. Ryajwi ryambwiye muri 72 risohora muri 1981. Niwo munsi nuri indege wa mbere njimanyama. Ndagenda njimanyama nja mwivuga butumwa. Uko niko twagiye. Irumvikana ko rwari urugendo rukomeye. Ariko nsubiye inyuma, ese umugore we umufasha wawe yarabyumvaga ibyo bintu mwari mukora cyangwe? Kandi kiriya gihe abagore b'abanyamurenge nta jambo bari bafite. Ese yarabyumvaga ibyo mukora, kuvuga ngo afashe inzira n'umugabo ataye famille? Habiriya Bibiliya tubwira ko umugore azosiga se na nyina akaja kubana n'umufasha we. Ese ubwo iwe yarabyumvaga kugira ngo mwurire indege muve mu gihugu nko kuja mu kindi gihugu? Kuja Manyama ndumva ico gihe hari nko kuja mu kindi gihugu. Ari nko mu kindi gihugu kabisa. We yabyumvaga gute? Mu byukuri yarabyumvise kuva tugiye ku ishuri. Yarashitara byumva kuko nabo bagiraga bari mu babigisha ibintu by'umuhamagaro, ibintu bya mission, nawe arabyumva. Ariko nene narabisengeye kuva ntarashaka. Nari narasenze Imana ndavuga ngo Imana, kuko wampamagaye ngo ugukorere, kene kuzompereza umugore tuzobana mu bikorwa byaho. Mu byukuri Imana irumva, kandi Imana izumva amasengesho. Yarumvise kabisa. Twarahujije mu muhamagaro, twarajanye ibibazo byose twahuye nabyo twarabisangiye. Nta munsi nugeze numva aregrete cyangwa se ngo yicuze ibyo byabaye, ngo yicuze ibyo twahuye nabyo. Oyaye mumaze gushika rero Manyema,
byagenze gute mwahamaze igihe kingana gute mwahavuye gute Okay ni birebire dushitseyo twashikiye aho ngaho Gasongo mu zone tuharara iminsi 3 guca umuzungu aratujana ahantu hitwa ngo ni imubanga ni mu ikorekitifite y'abazimba aho niho yagiye kudushira ico gihe Gasongo yose presque 80% ya population barabayisilamu barabayisilamu aratujana dusiga muri uwo muhana twakirwa na chef w'umuhana umuyisilamu nawe abari wo ducumbikira baduheza inzu tubamo nuko kuko tubizi wenda utarakomeza turabizi ko umubano w'abayisilamu mu buryo bw'umwuka n'abakristo ntibaza bahuza ese babakiraga gute kugira ngo noneho n'uwo muntu abacumbikira ari n'umuyisilamu ese abayisilamu baho ngaho batandukanye n'abandi cyangwa babyumvaga gute bo Kongo kuko ifite uburenganzira bwo madini ntabwo isilamu yaho ifite ari ba fundamentaliste cyane nka bino iho kuvuga ubutumwa byari byemewe yego byari byemewe handi hose abayisilamu bavuga ubutumwa mu buryo bwabo abakristo nabo bakavuga ubutumwa mu buryo bwabo nono baducumbikira ku mugabo umwe aduha inzu abarimo tuja umuzungu asubirayo ariko nyine ntibyari byoroshe ako kanya twabonye umwijima gusa mu by'ukuri tuhageze yamaze gusubirayo ibivugo bavuga tutumva imyifatire yabo komportema yabo kundu basa n'ukuntu bambaye abantu b'abanyagihuru nyine abanyagihuru kabisa twama tugira ubwoba bwinshi narebe wacu umuntu wacu yareze nanje amaso zakaza nkerekerayo ngo hanagura nuko turara aho ngaho baratugaburira ibyo kurya byabo biratunanira tunyama turimo dufite ibyoya baragenda urusenda rwinshi cyane ariko turara aho ngaho buraca turahirirwa ngabe ku munsi wa gatatu ndasohoka nje hanze ubwo mwari mukiri mu nzu utari tukiri mu nzu iyo minsi ibiri twagize twicaye bahaye baza kuturamutsa gusa bakaza kutureba nyine n'ishusho yacu ntiyasaga n'iyabo baradutangariraga bakaza kutureba bamenye ikibagenza se ubwo ngubwo cyangwa bari bataramenya amakuru bari babo hari abakristo b'abaturika bari bazi abakristo protestant uvuga ko yari tarahagera yari nke cyane yari yarahageze ariko ntibari benshi tugenda rinkira umusore uwo munsi ndasohoka nje hanze n'abantu bazabubaka nyine amazu kwibarabara bakagira ahantu hamwe hagati y'umuhana bakahubaka nk'igitandariro inzu byo bita ngo n'urubunga ugasanga wende gitandariro batabyumva urubunga naho abantu bateranira baganira cyangwa bataramira igihe ca saa 10 bavuye mu mirima bose n'ahantu mu mashamba cyane baje mu mirima birwa kuva mu gitondo bakirwa mu mirima mu mugoroba bagataha ico gihe mu mugoroba nka saa 10 ugasanga bose bararuhutse bicaye aho ngaho nyine muri ico gitandariro nanje nahagera ngahagarara mu ibarabara ngatera indirimbo yo mu gitabo cyawo ko bivuga ngo maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna yego kayiririmba nayirangiza kama ntangira nkigisha kavuga Yesu kavuga ko yaje ari umukiza ugukiza abantu bari mu byaha kavuga ko ari umuhuza wacu n'Imana kababwira ko nta mana ubuzira Yesu abizeye Imana badafite Yesu ntibazobona Imana kuko Yesu ni uduhuza n'Imana nazaga nza kurangiza kera bo benshi bashize amaboko hejuru bahaye bakama babaza ibibazo none bakama batangira kubaza ibibazo bakabaza ni gute Yesu mu mwitimana kandi ari umuntu n'umutume nk'imiti yose bakavuga ati mwe wa Kristo mwaradanganyitse abasilamu bakunda impaka cyane tukama dutangira ku impaka ubwo tukarangizwa n'umujima isazi ibiri za nijoro twamaraga ngataha ubwo wenda dusubiye nka ruguru
kuvuga ngo ugenda ubwiriza wari utarabona abantu babwiriza mu muhanda bagenda babwiriza nkano tuzatubona muri matatu mu mamodoka ese wafashe uwo mwanzuro gute kugira ngo uje guhagarara ku musozi ni nkako novuga utangire kubwira utazi uri kukumva kuko buri wese ahugiye mu byiwe Justement ni ku musozi ni umwuka ico genda rifite imbaraga nyinshi cyane numvaga mpaswe n'umwuka kugira ico mvuga ngo mbwira aba bantu ibyerekeye agakiza ko hari ubuzima bwa none n'ubuzima buzose kuba ari abayisilamu kamenya ko nta bugingo bafite badafite Yesu kabivuga n'imbaraga nyinshi cyane mbereka kuko bakwiriye kwemera Yesu kugira ngo babone ubugingo buhoraho umuyisilamu ntazayamakizwaho ngo avuge ngo ndakijijwe ngo afukame ngo umusengera oya bazabaje impaka cyane hanyuma bakaza baza kubaza ibibazo tukaganira twarangiza tugatandukana bavuze ngo baransinze ngo baransinze bazakenera ngo bumve ko bagutsinze ariko nagera mu rugo bwaca nkabona baje kumbaza ibibazo batisubiramo kandi utuganirira koko nukuri umuntu udafite Yesu ntazobona Imana gute kumvaga hari ako basigaranye kabasomera muri Bibiliya nkabereka kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo udafite Yesu ntazobona Imana nimba mutemeye Yesu ntimuzobona Imana akamupfukama kabasenga abo nasengeye benshi n'abasengeraga mu nzu wanje baje kubaza ibibazo kabasengera none kuko hanze baratinyaga kabasengera uwo mwaka wagiye gushira ububatizo bwa mbere twakoze Imanyema twabatije abantu 180 nibwo batizo bwa mbere na mbere nabajanye mu ruzi abantu 180 ndababatiza cyari nk'igitangaza abayisilamu barasara bene wabo bararakara nuko ubwo se mwagiraga ikanisa cyangwa mwari mukiraho mu nzu hari ahantu twasengeraga nyine bari barubatse ikintu nk'ikanisa nyine n'ikanisa n'ibyatsi twasengeragamo ubwo mwari mumaze kuba nk'abangahe abakirisitu kugira ngo muteranire nk'aho mu ikanisa urumvaga kuva abo twabatije urumva ni benshi cyane mwagize iryo kanisa mumaze kubatiza abo cyangwa mwari hari nk'abandi mwari kumwe mbere nahasanze hari abagabo batatu b'abakirisitu nibo twatangijanije nabo nibo bahabaga ni nabo bari barasabye ngo bazobazanira umwarimu bari baravuye mu katolike bo ngo baba baporo baje gusaba igasongo ngo bazobazanira umwarimu nonoga uwo missionnaire abari hanjana we yaramaze aragusiga warigendera isubirira igasongo nonoga aransiga aho ngaho garamaga nsigara twamaga dukomeza uwo mwaka urashira tukava aho ngaho muri uwo mwaka washize muri mu bantu 100 benshi cyane hari ikindi Imana yadukoreye gikomeye cyane abasilamu baza bakoresha imbaraga z'amapepo amapepo iyo umuntu akijijwe bakamutuma amapepo kugira ngo bamugerageze bamutinyishe kugira ngo asubire inyuma ariko Yesu arigaragaza ya jambo yavuze ngo nimugende umahanga muvuga ubutumwa nanje nzobana namwe uzi kuri twaramubonye yajanye natwe umuntu yaza agafatwa n'amapepo agafatwa n'abagabo nk'abane yabaye umusazi hayamuka ngakurya kwimbwa ariko twafa guhamagara Yesu umuntu akamarambuka kama aryama hasi akamakira ico naco gituma bakizwa ku bwinshi kuko babonye izindi mbaraga batari bazi kuko imbaraga ziri muri Isilamu gusa bakamenya nuko iyo umuntu yanizwe n'amapepo nta wundi we yakura usibye shehe gusa shehe ni bari abakuru b'abayisilamu hari ibyo bakoresha hari imiti bakoresha hari ibyo basoma ngo ni korowani yabo ariko nyine hari imiti batwika baguma kubatera mu mazuru bakumva ko ari cyo gishobora kwirukana abadayimoni ariko twebwe tukavuga ngo kwizina rya Yesu dayimoni hunga dayimoni akamahunga umuntu akaba muzima ico naco gituma bizera barakizwa ku bwinshi tuba muri uwo muhana bituma ubwoba bwabo bushira bo hasigaye nyine kuba
bene babagiriraga nabi cyane kuko umuyisilamu yakijijwe ni ngaho atabagifite bamuha akato baramwirukana muri famiye nyine ni nkako niyo desturi yawo ariko kubera kuko hariho imbaraga nyinshi byatumye ubwo babushira ico gihe tumaze no kugira n'ikanisa habaye wa musho abasore barasenga cyane ndetse tukazajya gusengera no mu gihuru bafatwa n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo hari abandi bagiye bihana muri bene ubwo buryo bakazana n'ibiheko byabo bakirega ivyo nabyo bigaragaza kuko hari ikintu kidasanzwe batari bazi bavuga bati kumbe uyu Yesu ni umuntu ukomeye cyane umuntu utuma umuntu yirega ibimubeshejeho ibimuhaye imbaraga kuko uburozi ku bayisilamu bumva ni ikintu cyabo cyo kubafasha cyo kubarinda n'imbaraga zibarinda n'imbaraga zituma bakomeza kubaho no kurindwa mu bindi bibazo nyine imitungo ya none bumva ko abone umuntu arabizanye yaje arabyireze bakumva ko hari imbaraga zidasanzwe ati birashoboka ko uyu Yesu iyo bahari nyine baramumenya bigeze no kuturega ico gihe barega basore barabagiye gusenga kubarega kwa chifu umugabo umwe wari wireza amaze kwirega azanye ibiheko byiwe turabitwika tumara ko bitwika arasubira umuntu uyu wakijijwe arasubirayo n'imbaraga iz'ubwoba asubirayo aje kurega kwa chifu nuko chifu araduhamagara ngo amare gushika aradusambisha ni gute chifu nawe ari umusilamu yari umusilamu navuga ati abasore banyu bari kuja gusengera mu bihuru niki bari kuja gushaka ngo bazanye ngo idini gitwa kitawara bashika bakarya ngo n'imirimo y'abandi navuga nto yabarabeshe iyo kitawara ubwo yashakaga kuvuga nkiki yashaka kuvuga nk'irindi dini nyeri tazwi byenda nibyo bashaka babahimbiraga kugira ngo babarege ariko ndabwe noneho abangaba ico bakoze bagiye gusenga nta kindi bari bagamije n'abakristo bacu nono arambaza atese umutume wanyu yazaga gusengera mu gihuru namubwira nti cyane mbese Yesu yajaga mu gihuru donc abayisilamu Yesu bamwita umutume Yesu bamwita umutume nabwo nti cyane ico nico aho niho yabaga cyane aho niho yabaga cyane noneho baratise ngo naweza kutuonyesha andiko tiandiko gusa ya Yesu kuba mu gihuru aho niho yakundaga nyine basomeraga muri Bibiliya ukuntu yazaga yirwa mu rusengero nimugoroba akaja gusenga mu gihuru kumbe nivyo none wa mugabo wa muchifu ati sasa mwebwe bayisilamu sinshaka mu muhana wanje sinshaka ibibazo mugende mwigisha umutume wanyu abaporo nabo bigisha umutume wabo umutume uzogira imbaraga zonesha undi ibintu byo kurwana mbese we nta dini yari yegamiyeho yari chief yari umuyobozi w'abaturage yari umuyobozi w'abaturage bose navuga ati mwebwe mugende mwigisha mwese muhanguriye kwigisha mwebwe abasilamu muhanguriye kwigisha umutume wanyu mwigisha abakristo niba mwumva nagira imbaraga abahindura abayisilamu abakristo nabo bigishe umutume wabo Isa bazamwita ngo ni Isa bin Maryam nawe niba ari ufite imbaraga nabahindura ni sawa nta kibazo ariko mugende mwese mwigisha nuko araduhanga ubwo hari yakiri muri wa mwaka umwe mugezeyo ico gihe hari inyuma ico gihe hari inyuma ubundi mwahamaze nk'imyaka ingana gute nagize imyaka myinshi nahagize imyaka 10 nagize imyaka 3 mbanza gusubira imuhira ikonje kuko twarwaye cyane aba malaria nishi cyane turarwara tuje imuhira ikonje nagize amezi 3 imuhira ndasubirayo uvuze kurwara unyibutsa amakuru amwe nigeze kumva kera numva
ko hari igihe mbese famille itabyumvaga neza umaze kugenda mbese wajanye abana barwariye pfo bigenda gute famille se bimeze gute wabidusobanuriraho nabyo nimba uko byagenze se byaje kugenda gute iyo ni ibyo nyine abangirade bita challenge ibirwara byari byinshi cyane ariko abana nta kibazo kuko abana umwe niwe twajanye abandi batatu bane bavukiyeyo Furaha na Benjamin na Selina niyo bavukiye ndetse Selina bo barihasha ubundi bavukanaga na warafa ntibari bafite ibibazo byinshi cyane nitwe twarwaye nije warwaye cyane kubera akazi kenshi wenda mu busanzwe ugira abana bangaye kugira ngo bize kumvikana neza nabo nyine bane twabyara Imanyema undi umwe mu mwisho twamubyara Kinshasa dufite abana batanu nibo bariho nibo bahari yego warudusobanuriye ico gihe challenge y'uburwayi kutaje gute inono gatusubira muhira tuja kuruhuka ngo turangize dusubirayo none dusubiyeyo tuva muri uwo muhana twari turimo badushira mu wundi muhana witwa ngo ni Karomo aho ngaho Karomo ni uwo n'umushefu waho witwa Karomo n'umuhano kwitwa Karomo nuriya muhungu wacu mukuru nawavutse bamwita Karomo niho Karomo iryo zina ryavuye niho Karomo iryo zina ryavuye niho bamwise chef niho yari chef w'umuhana bamwita Karomo cyo twari dufite inshuti nyinshi cyane z'abayisilamu n'abakristo twari tumaze kuba benshi cyane tuhubaka n'ikanisa ryiza cyane ubusanzwe iryo zina rivuga iki Karomo n'izina ryabo ry'ikizimba sinza mana yaryo antukani n'izina nyine ryabo ndagiye urumva n'izina ry'igihugu ry'umuhana se rya Islam ni ryaho ngaho ni ryaho yego rikaba n'izina rya chefu none umungu wanje rero wa mbere ngo avuke n'abamwita Karomo n'ubu n'iryo zina ryiwe nuko aho ngaho n'undi muhana musha mwari mugiye n'umushamusha twagiyemo tuhashitseho tunahubaka n'urusengero rwiza cyane rw'amatafari atwitse turatwika turubaka dusakaza amanjanja rwiza kabisa uwo mugabo mushehe waho yazaga hagera akavuga ngo mutageze muri urusengero ngo ntiyamenya ko ari hani wacu iwe yari yaragenze cyane mu mavire yego ngo umuntu yogira ngo none ngo arere ubumbashi kuko rwari rwiza cyane turahaba kugeza muri 1991 nico gihe twarangije nibwo mwahavuye nibwo twavuye Imanyema tujirikasi mujirikasi reka wenda twestime tugira ngo tunasoze kugira ngo tuzakomeze igice cya kabiri ubuhamya bwa bishop mwabwumvishe ni burebure pe ntabwo twobuvuga umunsi umwe urumvagiye avuga ibice ariko titwaburangiza reka tuzakomeze mu cyumweru gitaha ariko tutarasoza reka dusoreze hano Manyema utubwire muri rusange muri ico gihe mwahabaye ese hakijijwe abantu bangana gute mukoze nka estimation hakijwe abantu benshi navuyeyo dufite amatorero 13 amatorero 13 aho ngaho narindi Karomo niho hari santere niho hari kanisa rikuru ariko dufite n'ibindi bijiji 13 mu yindi mihana itandukanye naho ngaho ico gihe twavuyeyo abakristo barenga igihumbi ariko bagiye biyongera cyane bagiye biyongera twagize abakijijwe tubatuma ku ishuri rya Bibiliya Gasongo kugira ngo mpave harabona tumye ku ishuri rya Bibiliya Gasongo haba ishuri rya Bibiliya nazaga mva aho ngaho nkaja kwigisha hamwe missionnaire mukuru yabaga kaja kwigisha ku ishuri rya Bibiliya kagira iminsi 3 ngasubira nkagaruka nono ngo buce dutuma abangeliste bacu baragenda bariga ngo barangize nibo twasigiye aya matorero aho nyine Karomo twahasize umwe muri abo ngabo nyine bari barangije imyaka 2 ya Institut Biblique
niwe twasize nka pasiteri umukuru noneho natwe turasezera tumaze kuzuza iryo kanisa tugenda irikasi mujirikasi yego murakoze cyane ku buhamya bukomeye kandi bwo kubaka abakristo murabyumvishe rero reka dusoreze ahangaha uyu munsi tubibutsa yuko icumweru gitaha tuzosura tubagezeho ikindi gice cy'ubuhamya bwiwe uburyo yagiye kugeza uyu munsi turi Nairobi timuzacikwe rero muzakomeza ubuhamya kugeza mu burangije nti turagera hano muri